yakni benta jong kubor la wanras phi daga fatafat online shopping store. Hakabide baka kubor baka channel kala a neru mene mansngi halor jong no khayu bana Assam ublayo ya kajing pang covid kat khandai ba preston ton song metirang ba sambut jong jela habe kan mikila patai kubor mata kasngi ulithu bo niu no khayina po Assam ulai phai po Assam haswa basang lockdown ndai ulan phai byang po mekhlya haka apnitorik ju bana ubaladeb haka shpotarik ulai ba sumar po bayar mang CAC haka arfotarik mentau banai pat alam bolayo ya kajing pang covid kat khandai ba preston ulai thuru bo niu no khayi udai ubaladan la kajaka kaputa hapo ej ba hakaju kaporu ulanang bangkran bha ya kaktin bhoi nakaliang jong sarkar kala IT haka deputy commissioner jong ka river district bantokit bnya alor kaya kayeng ke jong u ba khamtam me komnu yorung sepo jela bila ai ke direction ban ngikwa ia ke detail barok pengidio bangin suku ka action gi bagi deban ship mara lada one bed kakum kalunti nam the entry point bila suku ke protokol ka along pa in place but ni ubriu kakum malam ngi DHS kalong ke bapau syakda kalong ubasa ubasyong hang the ha mau hapo udon ke jaka putar lagi nata ubakren daktin dakana rimat ukren kitin boy bro tega balong hadu kat kita tenak kada ngopi nginnem ailat ba yo kadon mono kelub holes nakalian kasurkan nilai discuss pam ne ngopi te ailat ini bangin find out ya ki aka borok nadu ka arnu trik borum kumno uyo badiat keleng-keleng lane yo don kanu ka loopholes kene ka no kanu ke jing bakla na kalian ka district administration ya kataru min salah bania thu ya pi hadin bangila find out the details na dong so ba preston ul angru bala ka sarkar kalap baune ubriu ulale ba penken ya ka an jong pandemic act bat kamjuru ka disaster management act ka sarkar kan ne yu da ka bateng e history galong ni ka bangiyo ado mentang galong ba urung hapo ka jela ka apun tarik dong jun udai bajudan ni chani boleh business ni chani ka safe shop bagi business we did area saki snong di fair te udai bosong besar sipor hapo umai hajan bohermbong Shua kan lockdown, ulali final, sesenang lojong saya asal. Hadin berlaku tu lockdown, nak arfan dari wujud, urung sini siapa kejela kecungi, but usang lep yang ikan ikan bisnes, ya ada kena kali cirum sini. Dia mentak kontak tracing kadang ya, dia haduk kan nungut mulai kendu, namun larung nandu arfan dari. Dia kini ke bisnes ke bangidang lap, bangidang udang lep, udang mentar ke lihat sini. No, kali kata udah nak mentah quarantine. The high tea por bukan adu arfundru tarik hadu baka tugas pu tarik. Budan budaya IT business ketu contact tracing kadangnya. But ngin sesuatu nang ilayo ya beriwar fak bagi kendu ngin ada tes tilang. Tenrei kumo bi mentaka contact tracing ke ba na kalian ka health department ka district administration kasi mentaya ketu ka shipau tarik setik. Nomor one room deh haka itu kakum kita ikut Islam. Dia kata indang tracing, baru ngindang find out ke district administration mentang nak kalian ke ribuan district kita lihat dia kata. Dia mentang ngin parla benomu tambah. Nak kalian mencoba surga kan lihat ia ke bahatam. Nak kebentar bansyong sengan kipai bang jadi haka nega tan ribuan area ende tang ribuan bawa keleng ni bijaka juga jelam ngin make sure bah kan nundon ka jing spread lembajan kini kenyang Jepang